ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MLA ka South Shillong constituency wa Sanpo Shulai Bremen Tau Chairman ka Meghalaya Tourism Development Corporation ulapan pawi ka jingkaman makraw bantip baka sarkar jila kan sa pelipat ba yung matdor bashirin nyeng jong tirat sing sim Dhaka Bangladesh. Habikran bekla pathay kubor ba Sanpo Shulai ulaog na du usnam araja khanday na du bula syajid kumu MLA ulastaman pinyengi ki matdor jong gilaingot ka biya kun lai luwa jaka jila Meghalaya bakin thup yu tirat sing sim kyang nang ba berpata gensang ma hakenji stress Shillong. Shushu baksan bor Shulai lihat ho badeu benai naitung usnam arja RPR ha kabola syak penrung hapo ka kinhon menteri sarkar jong katanat lariti ulas dang ya kani ban pinyeng yiki matdor bashirin nyeng jong laingon kinong ya khun lai luai ka jela Meghalaya ha State Central Library Badhau jus nam ulas dang mandan ki matdor bashirin nyeng jong tirot sings im ha Indian Embassy ha Dhaka Bangladesh. Ini orang pening berubah pelina ya umat bahirnya jong kerut sing apa ka compound jong ka Indian Embassy apa Dhaka Bangladesh cakap ke bah lawat jong kerut sing kelak te baru kum kaja benriu ibrokoi ni dokumen long bro te ngakan mau ba ia kan ke jung thung dan pinyeng gi mod ngalas dang usdam arajar kenda ya di bawah long meli harapan hang te apa jaka po kentistris kebahaporan laban te ngalani inisiatif itu bagay opening ya ban ni ilai tiliki mod besitek jong tirot sing patagon semua baduk yang mangba te kalana nang ya ke por kum tu bada kubu pilete bihi hau benai julai arhajar arpu ngala yolong minister dangla yolong minister te nagaliang jong ngala yobat kubu minister jong art and culture bat hadin ma yo ban bat an culture tegal adun lupa apa ka jemput perkat juga malah khot di officer dia discuss ba kawan gajing keli lagi bobun kisamla puli gajing ajumut ni samla puli ki bajulit apa State Library balik ban puli ko ikot badon tumo balik sim ikot joki ki omba ni iba umot jong Indira Gandhi udon tu umot jong Subhash Chandra Bose udon tu kan ba umot jong kini lain ut khawat jungi kim don hangtai te de hak ta jing wan ne si slok jeng samla kaptam students ki kena puli te ga sakhot urut ya ga jerang agaba agilang direktur ki official ba Frederick Kargor Commissioner Secretary tengala ong ikibar penkre kan ke proposal bangiru diun niem hangne apa State Library compound jong turut sing jong susut ham auditorium tegum tala le wur ngala budin la sanction bar ngila IT kan ka jingtre iba Rafael Wartri bar ka por jangan la yo ban yang life size kebut kebacir yang jomboro langut ikla kawan ngeru turat sing yang nembak patagon songa tahap neng juga tu kejeng ya inisi kejeng ajimut jong kisah melah kana puli kuntung ila inisi kelayat ngilas sedang ban ru harus kapur ban sedang ban ya komunikasi ban inisi hot biang meeting iki official juga an culture nagbanta ke pasat jumut hanga ngalakot batru kaladon ka jing inspection agaba kilam ya rengkat ki seng bahalang
kamtam ka jadi student union ini sembalang makini ki senjuki wahai senong juga jadi hills tinggi layalen bani lali inspect bani sinaya umot pesir ni yang jongu wok yang nang ba hang tai hapo lat lebo yung garanti ke balong persya juga yang nang ba college bangka college suki ai kateng jong yang nang ba te dengila ya len ni ya ngila layo jeng tim dalam transport department magadon ke cakap ba he ba tu kumbasi dem kelama kumbuki tu kumba arakar tam te ngila ya andala ya perkat temut ngila lipet te ngila ya aji mu dia ka he stong jong ka juai bat ka GSU bakinya initiate bakin tho bat ngan recommend sa transport minister ban alot at least kuno si 4,000 square tekrat bat lungi lai ai jumut atau puar ke Cialang bangin ngin ai kerteng lu ya tu ka jaga kumka kiang nang ba square te kilami ya ki media ki kor puar ke bangala alam lo ya ki te dah yang tu te ngile initiate lu bat ki official jongka Indian Embassy hapo Dhaka ngile court meeting ngile initiate ngile communicate ba ngila pen kre lupa ya ka estimate tinggi update tang ya ka allotment of land dan ni kecing ai ya ka caka hapo ka compound jongka Indian Embassy hapo Dhaka but hadin katu kan puar katu kan benai ngalayo ubanya keren berbalik kita di baru culture minister apa adeli ngalara cinta cintar mana kalian ngejong guru marmari ngapo kata berjungu la keren siapa ki in charge ki official jongka art culture ba ini banya identify no spot balik no kloy but accordingly lah kelayak kelayak itu but lah sedang ban yaits ke sanction but agak ba kan tukar ne banai suam adep ban sina ya ba hang turu nilai propose apa komiti gejungi jaga art culture jaga sorkar neglia but ru nilai pentip ladan ru arsin ke meeting ke ba nakaliang keconga kumu minister to kan culture ngila khot ye ki bahing masam jong wok yang nang ba ye ki bahing masam jong potagon songma ye ki bahing masam jong yang nang ba Tirot Singh gilawan akabang gilaya ye thu ye ki bakala lo gupta ba gilai ko beli gilaya sunan bakat long ka keburam ko crowd tam kam tam ban piliang yu life size statue dan umat wasir ni agak cakap kepa kelawat hidung itu singgu kelat no kalau kiri kepa lihat ristom dengan stunat cibun ni ba mentake kini alet banyak please non yunu umat yang ba kamtam agak cakap kepa uklat de hat kopur mengalong minister ngakan mau ki press ki media ngilai pas ko resolution ba sanmut nagawi ga ying jong patogon sangma sanmut naga ying hakaba yade yo mod basir ni yang apa Dhaka ngila pentip ru ngilai song meeting nga pentip ru yang seng bahalang bahayang bahasam jong Tirot Singh sim hip jai nang taki nong yalam joga himanong klau bat lai ngut lagi seng mahalang kabangin pelut naga fund jongka department bangin yalam meki kaba habang ya ken kan poi kumba prapo bangin ni pen pliu te nang tu ngam film long minister su dengan stunat berbra agan tenure kaba kenyo lu adap iya kapur kaconga
Dia minta kalau susah bestang begitu, lepas beli no yogu, akan agak si secah, agak si tadi. Film sohun pun no, berpio beli ye, ham-tam kum kan agak bam sanfuar tergisdam no bangilayo. Kalau kesin ke penikong kaba, long kabu jingkili kini sanfu, simno sanfu islam mencua, mudon bab poi perkat. Berpri yang ia kini mod jeng kelawat kaba ngalas nang sua napo jaka jonga kaba po kencestris radawan nang tu pernah yang long kumuan konsol besar kadang yo buar susu kumtu kumbukan tu ilayo ban peniang ni apa susu sam auditorium ke kampus badminton layo ban pli padiu kumangala batai pi yo ban pli yo kan si ding manwan kalau gejing kemen ke bakrau tayang asimet nere ya kerja bendrio wi boy samla semoi samla pulih lang ba ikilan kerang begitu kino song jong yo po Bangladesh ikasi penar ke besok Bangladesh ru bagi puan yang kilas tu cibun kaba kiru atau kepur yang mengira penbaik bakiru kin penkre kaba amgadi kiru penkre ya kasyat terenrai ke jungki kum kata kerja kemen lang agak sini beli utrat sing ya ka umur utrat sing bi ngasih dengan orang sutip dang menne ba kadon kejing pilih tambah abang keli latip keli lah yo ada invitation card tadi kerja slok teman-teman ngomong at least yo suka berkakan nak yang jukaan kultur mereka long ba kita pelam ya kakan mio remni kila long hiku mungkin let nak bentak jongaru nganglah sedang bentai ya yin kalau ada bentar long silong lesi kalau long nu kuba kila let nak bentak jongaru